Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Hadin shisngi bakayeng kasari kala penmi ya ke hukum ban Jingpyntreikam deka odd but even numbers yaki kali kamai na kasari ter syakendailat bat syamot peran ban weng ya ke jingkapnya bat ke jingdeng kali na kaliang ki arkin hon ki bakin top ya ke senjuk ki nongnya taksi sor bat kapsor bat kawai pat ke kin hon ya ke bala tip kum ke East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association Kilalit banya kendo ya ke Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills ke kong RM Kurba halor ke Jingpyntreikam jong ki ya kata ke hukum haba keren ki katto kat niut kilat pathai kubor ha ke sing thok ding jong ke Taïew nakaliang ke Deputy Commissioner kalau ong ba katai ke Jingpyntreikam ban penyait da ke odd but even numbers kadetang ke Jingpyntreikam ha ke Taïew ban wan but an sakmi Bat Peit lada kata ke Jingpyntreikam ka penduna ne em ya ke jingdeng kali bat lada ka penduna an sa Jingpyntreikam pura Henry lada kam Ïarap pat an saya le ban wat de ki wei pat kilat kilenti ki babiang nakaliang ke DC kalau ong ru bakat kum ke jingkmi ne ki video bat ki kaipot balayo kalau ong ba ke jingdeng kali ka dei namar bakam don ke jaka yeng kali ban kit badru ban bu ye ki pat ba bat ki kaliru kila syuyat pelun nakajo ke jaka Mila kendo ikut association baru tadi, and mila keren tanya once ke order kalau me, I cannot revoke my order in half trial with the Peit. Maka kum ki report bangayo, kat kum ki video mila capture maka dia ni mila full investigation. Hai ke block, hai and why the block. So after ketabar kai hadin bangila ya Peit nak ke down, tingin nak kalau me itu ke order mo, terka Kini kami ke isu ke pertama, kini ke court order halor kini ke declaration ke bon bahan high court, te nilai study kita berkat atau kata nilai pemilih tu. Te murah iskat tahu kita try kum kita bicara exercise. Te kini ke exercise try dia mentasin. Kenang bangin Peit sisa hai ke dan katakan jasen baladan ni penyak kita ke odd even number haban kita yo kan one kan I Ïarap kunoi ke traffic. Baladan ilap lada kam Ïarap dan hak Peit sudah kiwai pada hilang. Nama ke isu kalau ba ngimdan kita pick up point ke dropping point identified kita pi so kali isu ya pelun ki station login dan deh so many ki dan ki AKA ki bang dang hak ban yatri then for that matter ni rugim kwa ban le dot bar khai ban ben lot so we are taking this as a trial basis in page ba kai bang na em lada kai good results maybe in penbiang sakiwe gijing dan kan lada kam EU pada tingin tahap reward maybe kata ni dang dia plan nampak long man on air right now de ka bon ha ki bang mu ban le tani data first it's just a phase 1 kali na po asam ya kata hi on pi bagi bon ha ki bang penbek nang man in persiang ka wei ka data de kum ka video bagi capture right ka jing blog hi ka de nakini ki you bagi syia tiap bikin mak mden Pakistan hai bikin kele iki brew hai kan you so ki syia dah ya apa senjam hi rotate haju si haju so gani ka cost a lot of you an ka jakar pala arep lupa de na tarang ni perkat alis dani laju ya tengah tu odd even ka Ïarap that's why we ki bakos ka tu ni kita hi ni buat ini ko order ni right na te ngin persiang menta te situ actually ngi kran khang yiki bakin ya keleng kesor ta entry by exit point nomor ide ini di botol naik ini nang ni ka ceri hado tu ti gibreu kenda nila ada I notice by gibreu ki ong ba em gibreu kan keluar no ong yiki pai ba berkat ni million te ban sa drop bukan ni ke di dengan ka taksi de yang hang ni dina then ata kada ni dalik shuwei kijaka shuwei city rin nak ba kadang ti ka dropping point kadang ka pick up point ka ba komentar hinda ong ka boss bani siapa berapa ni kitip kan dia hang tu apa gari kena lan ka taxi ban kit laban kitip ki passenger bani hak taxi stand laban so we need to have identify kita kijaka kenang ba kibreu kinmunya jaman mano hai subugi kali bayak nang ni subu mentang ni kumbalong mentang nang ni serum nang ni nak catchery pa chati nim sha shu iki kali kat kum ka odd even number kalau terus ni minum sha shu ikata rugi keren ki amba ladangi drop hang ni dan nim yo passenger shu
I mean like it's an exercise ngin hab ban Peit ngin study lem persyang kum nungilan pun baik katai gede ka jingya kren ngin yung persyang plus kala don hidu nak quote order pengide ban do some exercise mo ban decongestion tingin hab persyang lem persyang tu kum nungin la ban yok solution mo te ha ka no ka rai te sedang ki ba mentoy ki deng mentoy deng OIP ni kham khang ni no ruban ong ba Skiri time jom ka serve pada baginomia. Kimia hi di tang ini bottleneck ni restrict. And ki breu nang ni hantai ke tang 1 minute de. Ki ong BM ki breu ki nang ki breu kan thur kum ki thura ba 1 minute nang ni tai national traffic do ki breu ki hian nang ni banyan ada ka nei. So let's see give the government a chance ban pinbet being in its check whether kadai ki private vehicles ki focus kan traffic lain ki diki nigit taxis bakos yon traffic ngin last kang lang manding sa yo ini sa study pada ladang I lap baka kita private ki cost kata then we will decide accordingly मतलब ये कि स्कूटीज में कि कमाई ना सर्च नो तो is there any restriction में कंडर को taxation lamta katu ngin actually kata ka issue la kila take up earlier but the government tengah tip ya what's the decision dengan follow up ya kata regarding kin scooty and all whether kemudian government approval ni kila you kata nak apa